halage the niya ne ke hete bya kada tu dagila thor khanelo dagir khai ne bakha wera ta bu khwar ga ne awela kha tu ro le Austin Texas do ba mu ba da pale ti pha ne awe te ha khu tu min the mo we dagir khai akaba thola ta dagila ke ro ta le Iran ata tu ta ya ne sit kwa ne lo di be nya ro thi ba la ta ka chaw bu lo America ra Israel la kha wera Iran ne dagir khai ba de se ba thola ta tu ta ya khai ti wera ne lo ta bu khwar ga ya cha ro kha wera pa ka mlu ti pha ne le Austin Bar le mina kho kinari go kho phe obini la ma sha tho tho in lo ta gi de khai na ke ro da phe pa America ale kha si we Iran akhodo de ga ne we bu ki lo ki kinari tenari ne lo lo ta tu ro de blo nya ne pa ka mlu ne si we da ki ga do ba ti o we da de chi lui ga nya ne lo Just hours after news the Supreme Leader was killed, we learned of a horrific and deadly shooting here in the U.S. in Austin, Texas. Tonight, what sources say the suspect was wearing, and the FBI now investigating whether this was in response to what's happened in Iran. Tonight, just hours after the U.S. attack on Iran and the killing of its Supreme Leader, the horrific and deadly scene outside of a bar in Austin, Texas. A gunman opening fire on more than a dozen people. Oh my God! Dokabli de ga la ha khathira ine awara thosiko ro oki hudi le amenya ne kwela da le property of Allah akomnyam Allah atamo chomone ke da ponyo musli ataba Allah kron mai tinya ga ba kone ba se si awa ata ha khathi ba gamlu win ne le awa ti wada le America le khawara Iran do awara ida haki madu ke we haki makka ke we se ejja ne mo do wa khara phor ga ne owara ye chi teni do hewra le synagogue do ke wara America citizen lo dollar we khara blo nya ne pa ti wida khiga do awe thega ne ba do wada na kle le cho da re cha hi dollar ga de pha ne ba do khle ke chi owara chi lui ga ne lo dollar ki pa khara phor ga ne ba da khasi ki o le palai de pha ne lo khe ne pa de ti nya lo ti de ba awe ha khara ja ne le menu kho le mila awara makka ke ne we Iran a kho a awe manuel Iran a go a di da awe ta to pa na ke di do pa terrorist ma ke min la ma ti la le menu kho le ne pa de ti nya lo ti de ba ko ba da ti de pha do palai ti de pha ne awe se khu ti nya ta mi to mo lo ti ki ta klo ba menu kho awe ba ha khara di ile ne lo da po ko ka na awara shu me nya da ki de khai a chu ke ro da di le to mi ti nya a no ki da ki de khai ne ye ke te ba phla de ke phe ne lo ko ni ye do he te hip lo wera pwe ba ko nya pho te de pha sit ko phe be le de pu la mi ke le che mi ke ta lo de pu la ne ba gra pa tu ba ta plo da ta le bu kho wa ba mle ta du da ya di mi ke ro da de blo la ne ta tu lo le thi lo ko bu ke ro wera se tho bo ne lo a na de ki ta lo pa ko mlu le be a lo di do bar mi ke che mi ke ta lo mo de da se de pha ne pwa le terrorist pwa la de che America ba ra e ro ma tu lo da se de pha ne a de ki la kha pu ro da lo pa ko mlu o wera a lo ne lo pe me o ba phu wera la ta lo di i ro ta tu lo sa mi ke ro da ne pe ko pa se ko lo ta si ta pwa pu se wera ne lo tu mi thi wera la ta ki de khai a lo ba yo ro tu me ro hip lo wera tu pu kho pho bu di shim yo te mu so ko de pha ne tu she lo ne ya se se ko ne lo tu ka nai ta te ro ta ka cho de pha mi mu ro tu me ro na hu a ra ne tu follow ya se ne lo do ra ka ri ba tu mi kwa nyaw ni da le YouTube ro tu le subscribe ya le YouTube te se ko ne lo ye ka pa lo ne tu a link phe video replay a caption lo ne w ha la ge ko a de